Desa Golo Lambo, bidang dia nite nomor 3. Anak Ardianus Jebarut itu akanau. Mai tahu go, mai tahu tite gola bae. Cobre jelelerge. Van koe aku tanto ade sanggena sekae Desa Golo Lambo, pingadi dia elite nomor 3. Ardianus Jehabut itu akanau. Gelang, gelang, gelang kota Labaya. Lorong oeng na ionen tau moeng ite troeng. Desa Golo Lambo sayange. Gelang, gelang, gelang kota Labaya. Lorong oeng na ionen tau moeng ite troeng. Desa Golo Lambo Labaya. Maniketa lain no labae. De combre jelelerge. Nisang kita nai ai ho cain cain anak Andri cayone nai tau pandege. Aku tedanus di te pembangun. Maniketa lain no labae. De combre jelelerge. Desa Golo Lambo, pingadi dia lite nomor 3. Itu atana uncaun landu. Gelang, gelang, gelang kota Labaya. Lorong oeng na ionen tau moeng ite troeng. Desa Golo Lambo sayange. Gelang, gelang, gelang kota Labaya. Lorong oeng na ionen tau moeng ite troeng. Desa Golo Lambo sayange. Ndema asekae wan koe tantua Desa Golo Lambo. Mai gaite nai caanggi tukat saleleng. Kurut bidang tadi andite one nomor 3. Anak dite Ardianus Jehabut. Ahia kali atap patut aku naun tetsaun landuk lonton bongkok ce Desa Golo Lambo ho. Asekae nau neka boleng lako. Asekae purang neka bagi suang. Asekae rengkas neka manga nahi bahas. Mai gaite nuk dialite anak dite Ardianus Jehabut. Nomor 3.
dia nite nomor 3 anak Ardianus Jabarut itu akanau mai tau go mai tau tite go desa Golo Lambo pingadi adia lite nomor 3 Ardianus Jabarut itu akanau gelang 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 kota Labaya de lorong oeng naionen tau moeng ite troeng desa Golo Lambo sayange gelang 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 kota Labaya de lorong oeng naionen tau moeng ite troeng desa Golo Lambo Labaya. Maniketa lain ngolabae de comre jelelerge nisang kita nai ai ho cain cain anak andi cayone nai tau pandege aku tedanus di te pembangun maniketa lain no labae de comre jelelerge desa Golo Lambo pingadi adia lite nomor 3 itu atana